ikibazo cyawe kivuyeho indwara yawe ikintu kizogukira ni ukugenda gushyira mu muriro ibiri kuriya ijya ordonance gakwariye mana bishimye bariya batuma ntasho bamuhira madame yakanasho n'abana n'ubu birakunda ko tuba muri myanya nk'iyi ikimana ishimwe turi kumwe nawe tutari kumwe hano rero yatumye ntasho n'abandi batuma ntasho muzakira Yesu nashimye nashimye Imana ko bishimwe nayo twumvise bya bene Data n'ijambo dusoma muri Yohana umunezero w'isuku kumva ko abana bacu bagendera mu kuri urumva hari umuntu ushima Imana ko yarose tukanezerwa sibi dusakaze ariko nta kintu kinezere kumva ko umuntu yigisha Yesu nashimye ibintu biranezereye cyane kandi hari Imana yigisha mu buryo butandukanye kandi kwigisha ibinyegeza abantu no kubafite umugisha kuzitira usanga umuntu bariko bakirira nyuma bashyize ko Yesu nashimye ukuntu yari ari kubaka ibintu zitumvikana akubitira hariya hari umwene Data yari yarabishimye cyane hari abatari babizi ko yari tutanya n'igihe kijyaho kubwira abantu badufashe tutazi ko bakeneye gufashwa murabizi kuri bano n'akazi bakora yo mu magana 5 nawe wabuze ibintu bitanu gusa biraba kwari Imana ikubaka yaziti ntumenye abantu bo hanze ntibamenye ndashima Imana umuntu akagira imunsi imwe mugabo abantu bakamubwira ngo arabere ubwagusa Imana ibigenzi igapanga ubwiza bwayo hanze ntibari Yesu nashimye Yesu batabizi nama bibaza ngo barahiye ariko rasa nkahora nitabira namwe iteretse tuyitabira yavuze ngo uniyambariye imwemu yera wogira ngo narite amashuri uniyambariye agakiza wogira ngo ndahembwa ku kwezi barahiteye umunsi myoze bakaba bahembwa ku kwezi munake kumama yako kwenda kayabona ari bintu umuntu abazi Yesu nabifashe cyakabiri ndashima Imana ko iyo tujyanye n'Imana hari ibintu bitama Imana ishimwe cyo ni ikintu gikomeye ubundi iyo umuntu agendanye n'Imana intambara zirahera kandi ziri mu ariko biravamo ugaragaza icyo gihugu cyacu inzira gusa Yesu nashimye nari mfite amajambo nagomba ko duhereza ndashima Imana ko twumvise ngomba twifatira kuri aya majambo niyo majambo yanditse naje asa nabi mujambo twigisha twumvise ijambo rivuga ngo icyaho bwaraje yari Mariya abasura Yesu yagomba gukora igitangaza ariko kubera ko Yesu yakeneye ko hari icyo wabuza gukora Yesu nashimye munyemerere dusome Matayo 11 Imana ishimwe ku majambo twumvise dushimwe ntayo twumvise tumva ko Imana ikakorera hagati muri twebwe Yesu nashimye Imana yigisha abantu bayo dusome gato Matayo 11 umurongo wa 28 na 29 haravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mwikoreze ingata yanje munyigireko ko n'umugwaneza yoroheje umutima namwe muzoronka uruhukiro imitima
dusome ibyavuzwe n'intumwa 12. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko n'ishengero baramusengera batakambira Imana bakoresha. Ku munsi rero bwacya amubashikiriza muri iryo joro, Petero yarasinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo ibiri, abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'Umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyororo imuva mu maboko birakora. Umumarayika aramubaza ati kenyera wambare inkweto zawe. Abigenza atyo, kandi aramubaza ati kubire ko umutamana wawe mukurikiye. Arasohoka aramukurikiye. Yamara ntiyamenya ibyo umumarayika akoze ko ari iby'ukuri, ariko agira ngo wabonye ibyo yeretswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri, bashika ku irembo ryugarije urugi rw'icuma rijya mu gisagara. Rurabiyugururira ubwabo, barenga irembo, baca mu nzira imwe. Uwo mwana umumarayika aca amusiga hano. Mukundire twongere ko gato dusoma amajambo mu bami ba kabiri, abami ba kabiri, abami ba kabiri igice bwa gatanu. Abami ba kabiri igice kane. Igice kane umurongo wa mbere. Bukeye haza umugore kuri Elisa, umugabo wiwe yari mu bintu byo kuvugishwa, aramutakambira ati umusatsi wawe ari we mugabo wanje yarapfuye, kandi urazi ko iyo wamukora none utwishyuza araje, kandi agomba gutwara abahungu banje ngo babagire abagora n'abindi. Elisa aramubaza ati none nugukorera iki? Akubaza ati wowe ufise imuhira? Nawe ati umusatsi wawe uco ufise imuhira utari utwaje tutuguta twa Elari. Arabishura ati genda urabitira mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bike, uheze winjire mu nzu wiyugarane mwe n'abana bawe. Ayo mavuta uyasuke muri ivyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye uraba itereka. Nuko avuye iyari abigenza kuno, ariyugana nabo n'abana biwe, bamuhereza ibyo bintu nawe abisukamo. Nuko bimaze kuzura, abarira umwana ati ntikindi. Aramwishura ati nta kindi gisigaye, ako kanya amavuta akenera kuza. Maze aragenda abarira wa mugabo w'Imana, nawe aramwishura ati genda ushore ayo mavuta, wishyure umwenda wawe, ayasigaye agutungane n'abana bawe. Yesu nashimwe. Hereje ku murongo umwe wo muri Zaburi 32 Zaburi 32 Mungu mnanwa nzokwigisha mwerekeze ucamo, nzokugira inama n'isho ryanjye zizoguma. Yesu nashimwe. Ngomba mu kanya kanini tuvugane n'ayo majambo Yesu yavuze ngo nimuze kwigirewe abananiwe n'abagize baremewe. Kandi isezerano rivuga ngo ngaha maze isi niyumvira ikibazo kimwe. Iyumvira imwe hari ibintu abantu baba mudahera, ibintu abantu baba bikoreye ntibibaveko, kandi dufite isezerano rivuga ngo ndagira abantu bakamana ibintu bikoreye bibavuna bidahera. Ikibazo kimwe kivuga ngo ni icyaburijeho umugabo wa mukobwa wa mukobwa y'ubwoko bwacu ko bwira mbega Gileyadi ntabwo tuvuga ikibazo nakayibaza none biguca indwara yaka kuba eternel, yaka kuba ikintu kitavaho, umuntu akagira ibibazo bidahera
amakrize y'amarepeti bidahera, twibaza ibibazo byinshi. Ingorane y'abantu benshi bafite, iyo abantu bafite imitwaro bagowe, bama tubabwira ngo muze tubasengere birahera, basanze byaraheze. Bama tubabwira ngo tubasengere birahera. Rero n'amadini usanga abantu biyatura kubintu kugira ati jewe aha ufise umuti w'ibibazo byabo, mugabo by'ukuri akenshi abantu barahera. Yesu nashimye muri aya majambo, nkeneye kuniga aya majambo. Yesu yavuga aya majambo, muze kugera muri sabarusha n'abaremerewe, abananiwe n'abaremerewe n'abavuga. Hariho kajya karuga kurikira ngo harakanguka ngo muyigireko. Irya jambo mu zindi ndimi muri somi rivuga ngo mu gifaransa narisomye mu yindi version avuga ngo recevez mes instructions. Mais andi majambo avuga ngo ukaba ukeneye kurikira ko ndakungura ntiwakire. Iyo bwa instruction ni nko kukubwira icyo wewe kugira muriko murabyumva. Nenda bakubwira iyo ugiye kwa muganga ukagenda indwara, ubundi ndababwiza ukuri mukirira muri kabine y'umudokiteri, reka subire muri iyi si ugiye kwa muganga urwaye malariya, usohoka muri kabine ya dogiteri wizeye, murazi ikintu kigufite akwandikira ordonance. Yesu nashimye, ndashaka mu bihamya ariko ndavuga iyo akwandikira ordonance, iyo ordonance iba yanditse ko ibyo tugenda gukora. Ntabwo uva muri kabine kwa dogiteri ikibazo cyawe kivuyeho, indwara yawe ikintu kizorokira ni ukugenda gushyira mu muriro ibiri kuri irya ordonance gakwandikira. Ikibazo abantu benshi bafise, baza kwa Yesu muri kabine ntibiyumvire ibikurikira. Iki kintu kivuga ngo mwakire, ngo munyigire, murundi runama ngo mwakire neze, ukuvuga mwakire twasomye ngaho nzokubwira inama, unabwira inama kubwira icyo wubwira icyo mu muri abantu benshi barasenga nengi cy'isaba, urashobora gusanga indwara yakanize benera naho tunamuro ku mudokiteri imyaka n'imyaka, ukaba utigira wiyumvira kuri iyo ordonance yakwandikiye iyo ndwara yakize. Turatuza abakizwa badasiba gupfukama muri ibintu byabo bidahera, kubera iyo mwiyumvira ko ibintu bya Yesu biherera, mwiyumvira ko biherera. Ndababwire iyo uje ngaha nibyo kuri birashobora guhera, sebe hari ibishobora mugabo hari igihe Yesu akwandikira ordonance, uko uzogenda ugakora icyo ubwiye niko uzogenda uragira, niko bizogenda birahera. Niwabikengera ntubikore, hari ukuntu icyo kibazo cyawe kitazovuga. Hamwe rero nuko tukuvuza tukaza kwa Yesu ngo dutabara, turakeneye kubarirwa icyo Yesu agomba kudukora, kuko icyo dukora nicyo kizodutabara. Yesu nashimye. Twabonye amajambo twasomye hariya kuko mw'idatera dusomeye, hari ibintu byinshi usanga abantu bari mu mabohero atandukanye. Ndashaka kubera n'icyaha y'abantu. Icyo tugiye tuvuga ibohero, twabonye ngo Petero yari yugaranye umubiri ibohero. Iyo tuvuga prison cyangwa ibohero, ni ikintu kikuha kumwidegemvya, ukaba utagira umwidegemvyo gushika aho washaka gushika. Amabuye ashobora kuba menshi, yashobora kuba ibihero n'icyaha, ikintu wama kitakwemerera kugira umutwe wawe muri kuragwamo buri munsi. Kirashobora kuba ibohero ryo mu buzima, nk'uko babyumvise basanga ni ibohero financier. Umuntu ugasanga ni ibohero ry'ubukene, akajya
imyaka n'imyaka akaba muri iyo bohero atarisohoka. Birashobora kuba ari ubuhero bw'indwara, ibintu byaba bidahera. Ikintu cyantangaje muri aya majambo, twasomye Petero amaze kuba bohero mu ibohero, wabishenge baragira ariko muvukira bamaze kumusengera, Bibiliya yavuze ngo umumarayika ashaka atangwa guha amategeko, atangwa guha amategeko. Twasoma neza muri aya majambo, nta kintu na kimwe cyakoretse Petero adacakoretse. Nabibona umumarayika ntiyiciye agenda ngo ce wenyine amukura mu muriro, Petero yisanga ari hehe? Ari hanze. Sinzi ko nogaragura ry'amajambo, ikintu cyose umumarayika yabatakaza akabwira Petero icyo agira agikoze umwawuharira umwawuhasha bibi. Reka dusomane ikintu cyose Petero yakora hari cyacyo agira, hari cyacyo agira. Mbega turafise abantu bakeneye ko amahoro y'ubuvuga icyo bakora, bari bakeneye ko amahoro y'ubuvuga bisanga bari hanze atacyari. Uzoze wisanga wagiye hanze, uzuye hanze y'ibohero uyatacye bagate bene ukamutse ko muratega amatwi Imana. Hariho imyango itazogira, hariho imyango itazogira. Yesu nashimye, Yesu adufashe. Pawulo yavuze ngo Imana turakora bene mu bushobozi bwose Imana ifite bwo gutabara. Imana murakora. Iyo umuntu mukorana rero, uwo mukorana ashobora kuvuga bivuze ntacyo. Iyo umuntu mukorana arashobora kuvugana n'ibindi kubera amarira. Pawulo yanditse ngo kuko dukorana bene mu bushobozi bwose Imana ifite, ikintu cyose gikora mukorana. Ibyo bikubwira ukuri umwamukanye ukiyuka ndababaza mbega mwete umumarayika mukoma ntaha yamyambaye none muratsi bw'abantu Yesu niko arakoma ntibapfa aho bari mugabo akagomba kuvahe, agomba kuva mu mapirizo mugabo atashobora gukora. Mbega mwumva ko uyu mwene idateka tubwira mwumva ko yari muri finance Kristo ayo mapirizo abaho kandi biraho gato. Murabona tukuri biraho gato, hari ubushokema bw'amahanga bw'ubuzima nyene bw'ubukene. Abantu igikorwa cy'Imana kuba ku rusengero ukaba icyo gukora bwo murato umwana akarondera icyo umuha ukaba icyo umuha mbese ibaho bene. Ndashima Imana izi kugura bonke. Yesu nashimye by'ukuri Imana yatugura mugabo ndababwiza aya maborero yose nubwo yuguruka Petero babanje kumukoma arabwiga icyo akora, arabwiga icyo akora, icyo yakora cyo cyaca kimugururira. Mukaba mukeneye kugururirwa, narengeye kubasaba ngo dutege amatwi Imana. Yesu nashimye. Hariho n'abantu usanga bikubwira ariko ngo rero icyaha kanaka cyamwanikunisha mwebwe amarika aramubwira murambabarira. Sinzi mu bantu bavuga ko umuntu ikintu cyose atacyatuma imbere y'abakozi b'Imana ushobora kugira imbabazi, siko ndababwira. Ariko birashoboka ko hari ikintu gihezwa nk'uko icyo kintu gikanaba ukacyatura ugatabara. Umuntu ugasanga iminsi yose yama akiguyemo agasaba imbabazi Imana mbabarira agaca yibwira ngo byaheze. Bene hari igihe gusaba ko icyo kintu kijyahabona kugira ngo habe gutabara, kandi bashobora gusaba kumerekanira n'icyo kintu akaza kugenda ikibikwereka nuko ibyo wowe byase kubivamo. Ibohero ryose kugira ngo risohoke hari ikintu Imana kiragusaba gukora, hari ikintu Imana kiragusaba gukora. Mwumviseho nk'ibi bintu naratangaye ko nasomye amajambo ajya ibintu nk'ibi tutatadusomeye ajyayo mu bandi bakabiri kane kugira ngo urebe ikibazo
cy'ubukene sibyo yari ni wewe ubukene ubwo murazi umusimani yari gukora mu bukene yaje kumubwira cyakora yaramubwenge kandi bize gusoma igitakaza cya mbere amavuta ya mbere y'umugore yarose ashyira muri bijya bintu biratinda igitakaza cya mbere cyabaye yabanje isuka yagize mwari muzi bari Imana iri gukura ahantu ibanza kubwira gusuka y'ifurasi kubwira iguhe nayo yandi ugasanga twatagusigaranye twikubwiye ngo genda ugire ukatwumvira bagumana natwo turi twabura ndetse nasibe niko mukabona niko ndashaka kubamenyesha Imana tubakora hariho amahorero tutazumva tutarimo turategera amatwi Imana nicyo gituma ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzogira nzokubwira bene hamwe n'uko muza kubabasenga ndabasabiye tegera amatwi Imana mwumve ikintu Imana ikiragusaba kugira ngo uyikore Yesu nashimye n'abandi yagiye yarakoze urugendo rurerure agenda agomba gushyira abakirire kwa Yesu urabona ngo yagiye yazinduka niyashikanye aza kugira akayerekeye amaboko hejuru yiwe abisanga ibyagize niko byagize yakwibishagira kandi akikibarira baraniganye n'ibyo mugabo ibyakora n'ibyo byari mu mutima w'umutabara agwambwira umuntu ari ngaho hari ibintu utabikora hari ibintu utazokuva Yesu nashimye hariho amabohero atakindi ikintu kiyakura atari gukora icyo Imana ikiravugana natwe reka tubikumure hariho amabohero atakindi ikintu kiyakuraho atari uko dukora icyo Imana ikiravugana natwe ibyo bintu utabikora nutakora icyo Imana ikirayaga nawe nicyo mvuga ngo les instructions divines Yesu nashimye hariho abantu ajya kwivuza bwa mwemere gufata umuti bamurangira birabaho hari umuntu agenda akatibasha uyu muti nkawufata nari mfise umuntu umwe n'abantu nabwira ngo aje kwivuza imiti kwamugurira rero iyo miti yarazi ko kuyifata bicaye kuza kunywa bya binahoranye akibwira ibyo bintu ntabyo nashobora uwo muti ntawe yafata kubera uwo muti wari ufite umwihariko Yesu nakumaze ndababwira yaka imisi yose agaruka kuri ya ngwara ntiyigera afatira dutunze abakristo imisi yose yamafuka biracaki ntashobora kugira igituma hari kwidahera ndagasinya ko abantu benshi utari kumura kwishyura umuntu abari kuri Yesu adufashe hari ibibazo bitavaho hari amapurize atazopfa yugurutse osironka cyangwa gushika igihe uzokwera ugategeka umutwe Imana ikikira kugira nawe ugikore icyo kintu gitabaye hari imyaka utazopfa yugurutse Yesu adufashe bivuga ko dukorana bene urabona n'ubushobozi Imana bwose ifise iguma ivuga ngo nyugurura irembo ntibomora ifise ubushobozi bwose bwabivuga ngo nyugurura irembo wugaye no kuri kinshi bishoboka Yesu aduhezanye tugomba dusenga Imana bene data ndashima Imana yuko hamwe no kuza imbere yawe hari ibintu tubarira dukora Yesu ashimwe ndangirize ngaha tumusome ngaha muri Ezekiyeli 33 ku murongo wa 50 niho tugera gusoma mbe iki cyatumye ku magabo w'umukobwa ari ubwoko bwacu butagira umuntu akambara ibintu bitavaho umuntu akambara umusozi utavaho ni Imana yananiwe ntabwo ndabasaba hamwe ngo dusenge tegera amatwi Imana ikiravuga tugikora Yesu nashimye dusome gato umurongo wa 30 avuga ngo kandi nawe umwana w'umuntu abo bwoko bwanyu bayagira ibyawe ku nzitiro no mu miryango y'amazu mwavugana n'ubundi umuntu wese na mugenzi we bateganya umutezo uje kumva ijambo rivuye kuhoraho iryo ari ryo maze baza kuri wewe nk'aho abantu basanzwe baza bakicara imbere yawe nk'aho abantu
amajambo yawe ariko ntibagire ntibayanga, kuko berekanisha akanwa kabo urukundo rwinshi nyamara imitima yabo ikurikira kwiyumvira kwabo. Kandi ubamerera nk'indirimbo nziza cyane, nk'indirimbo nziza cyane wumvise ijwi ryiza akaba ari umucuraranzi w'umuhinga, kuko bumviriza amajambo yawe ariko ntibagire. Kuva uwo munsi ndamya ko Imana ivuganye nawe, ndapfukama ndabwira Imana uyu munsi sinzosubira kumushuza aya mahera, ndabizi kandi ndagushimiye ko imbere kuzo yahawe. Yesu ashimwe. Ndababwiza uwo muntu ushimye uno munsi umugenzi kandi amahanga y'Imana mwabyumvise nuno umugenzi kandi amahanga y'Imana sinzi ko akivuga ko yampaye amahera ntabyo nzi, ariko iwanjye n'umugenzi kuko Yesu yaramubonye kandi nagomba ndabasaba hano icyo yifuza kwesa gukora. Kenshi tubaza tugafuka amagambo yose turi muri bitwara. Ndasubiye umurwayi agiye kwa muganga akijya muri kabineti muganga akira kuko akoze ibyamanjye kuri ordonance. Ndashima Imana iyo dupfukama Yesu atwandikira ordonance medicale akakubwira ati rero ujya indwara yawe izokire. Yesu nashimye. Hari igihe bidaherera mbere bigafata n'iminsi urafata kiri, sibyo? Iyo turafata n'imiti ya malariya hari n'igihe biba bigurisha ubwabo n'isi urafata kuragira utari kurakira kuko bintu urafata umuti. Nagomba ndemeshe umuneka arafata umuti iki kizogera kizoranga. Yesu nashimye. Dusenge Imana. Ndabizi ko abantu benshi murafise imitwaro bagomba gutanga, bamwe bafite imitwaro y'amahera y'amadeni, imitwaro yo mu ngo, imitwaro ya hehe, hamwe no gusenga ngo Yesu agutabara. Nagomba Yesu aguhishura icyo ukora. Hariho akantu Yesu akurangirwa ko ibintu bigahinduka. Bibiliya ivuga ngo bagigize mu isenga ryabo ugomba kugira gucika ngo bashobora gukora bagenzi babo bene ko twari kure umugisha n'Imana, ariko imigisha twemerewe ikondisiyo n'amaprincipe y'Imana. Hari amaprincipe tutayakoze umugisha w'Imana tuzagushikira. Petero yakiraga ijwi ry'Imana. Yesu yavugaga ko ijwi barabana cyane kubera mu nyuma anesha aravuga ngo kuko ijambo ryawe ndagira hari umuntu Imana ivuganira muri aka kanya, hari ikintu Imana ikirakubwira. Yesu nashimwe. Uriko murabyumva? Ndibuka umunsi umwe nari mfise ikibazo n'umuntu umwe kandi batoroshe bari bisi ko bishobora gushika umuntu ukagira n'ikibazo. Ndibuka umunsi Imana itegeka ikintu cyiza no gukorera icyari muri jewe ngomba kubikora, nawe bari kwisohoka mu kubikora, ariko ndabikoze sinshobora kubabwira ibintu byakoretse kuko nkoze icyo Imana izi icyo Imana ivuganira. Yesu abahete murakeneye umugisha w'Imana, murakeneye ko Imana iguhindurira ibintu urimo, murakeneye ko Imana ihindura bya bindi, murakeneye ko Imana ihindura bya buge murimo. Birashoboka ko ariko Imana ikiravugana nawe mukore nawe kandi icyo kintu wobikora. Birashoboka ko waba usanga Imana ikiramubwira ati abapfakazi yabwiwe ati banzwe. Urabona kenshi Imana ikugendera ariko kugendera ikuzaniye ikugendera kwawe. Murabyumva? Twaba tuzi ko Imana itugendereye tutazobona n'iyikorera. Imana ikubona ikintu gusaba kandi yakugendera kandi agasanga iyo tutamenye ko ari urahomba umugisha w'Imana. None Yesu none dusenge inzira muze kuri ijoro mwiza abanani n'abeze iryo jambo riraryoshe ukazogera ariko mufate irya kabiri vuga ngo mugire munyinyire mwebe icyo ndababwira ko Mariya yagiye bagibaza umucyo ababwira cyose mwirinde. Turakeneye igitangaza ko Imana ibihindurira ibintu ubwo twavuga ko gukora icyo ageze. Tugomba kuvuga ibintu bihinduka twubaka icyo twageze. Tugomba kumva n'iyama byayitera n'abandi yavuga ngo nari nzi yuko aza gusuka aza kuguhereza amaboko hejuru ugasanga byageze. Yesu ashimwe. Imana idufashe.
ikubangire ikigomba gukora, ikubwire ikigomba gukora. Mbega ndababwira hari ikintu ushobora gukora igomba kumanga wari mu kazi, ni ukuri hari ikintu nakora nk'uko twabyumvise mwene utamenya ndanshimira ndashima Imana ndatse mu byayo ndetse nawe barasebye uko biri kose ngira byarahindutse. Yesu ashimwe. Nibyo none iyo bimera kuri rya gihumbi ega bimera mu tuntu bakakubwira ko kandi Imana ikeneye ngo ikore igitangaro. Mwemere inama y'Imana. Yesu ashimwe. Yavuze mu nzogera nzokwigisha nzogera nzokubwira. Yesu nashimwe. Hari umuntu imana inama y'Imana kandi ndababwira ikindi kudababwira iyo nama y'Imana irashobora kuba atari yo ngaho iza kubera hariya afite irashobora gusanga iyo nama Imana igize inama y'icyo ukore mu rugo rwawe. Iyo nama y'Imana irashobora kuba ari inama Imana ikirakurangira gukora ku kazi aho ukorera. Icyo kintu niwagikora